ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбар Абдулҳамидова. барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат сол аз сол шумораи ҷавонони то синни даъватӣ ба таври ихтиёрӣ зиёд мегардад ки ин ҳасиси баланди ватандӯстии онҳо дарак медиҳад. Ин сол низ дар маркази даъвати наваскарон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷавонони ба синни 18 расида бо эҳсоси масъулияти баланди ватандорӣ иҷрои рисолат ба қарзи шаҳрвандӣ хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро ихтиёр карданд. шарҳи Маҳмадали Сафар. тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ асоси муваффақиятро дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ташкил медиҳад ки тадриҷан дар ин самт бо амалӣ кардани тадбирҳои саривақтӣ пешравиҳо назаррас аст. зиёдгардидани шумораи ихтиёриён барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат баёнгари баландгардидани ҳисси ватандӯстиву ватанпарварии насли ҷавони кишвар буда азму иродаи ин қишри ҷомеа дар ҳифзу ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва таҳкими истиқлолият беш аз ҳар вақти дигар қавӣ мегардад. дар тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон насли калонсол падару модарон мақомоти ҳамаи зинаҳои ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъолона саҳм гузошта хизмат дар артиши миллиро рисолати фарзандии ҳар як ҷавонмард дар назди ватан, миллат ва давлати худ ба фарзандон талқин менамоянд. бо назардошти он ки сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар асосан аз ҷавонон иборат аст, тарбияи ватандӯстӣ ва тақвияти ҳисси миллии сарбозон яке аз масъалаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. дар робита ба ин ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба омӯзиши таърихи халқи тоҷик ифтихор аз он ва гузаштагони шарафманди хеш, қаҳрамонони миллӣ ва дигар фарзандони сарсупурдаи миллат муҳим ва саривақтӣ буда, ин масъала зимни ҳар як мулоқоту вохӯриҳо бо ҷавонон махсус таъкид карда мешавад. бо дарки он ки ватандӯстӣ бояд сифати ҷудоинопазир ва эҳсоси қалбии ҳар як шаҳрванди бо нангу номуси мамлакат бошад, ҷавонон бештар бо майлу иродаи хеш хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакатро сарбаландона ихтиёр кардаанд. дар шароити феълӣ хизматчиёни ҳарбӣ бо ҳушёрию зиракӣ, ҷаҳонбинии васеъ, дараҷаи кофии омодагии рӯҳию ҷисмонӣ, садоқат ба ватан, ҳифзи манфиатҳои давлату миллат ва маҳорату малакаи муосири касбӣ дар қувваҳои мусаллаҳ бо шарофона қарзи шаҳрвандии хешро адо менамоянд. ҳукумати мамлакат барои қувваҳои мусаллаҳ то имрӯз сатҳои иншооти замонавӣ бунёд карда ба хизматчиёни ҳарбӣ шароити беҳтарини хизматро фароҳам оварда, бо истифода аз имконияти мавҷуда ҷиҳати мустаҳкам гардонидани заминаи моддию техникии ҷузъу томҳои низомӣ, тақвияти иқтидори мудофиавии кишвар ва баландбардоштани ҳифзи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ тадбирҳои заруриро амалӣ кардааст. хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ аз гузаштаи пурифтихору ибратомӯзи миллати фарҳангиву солдӯст, соҳибмаърифату тамаддунсоз ва ободгару созандаи тоҷик сабақи мардонагӣ гирифта ба ватани аҷдодии худ давлати соҳибистиқлоламон содиқона хизмат менамоянд. дар кони ангишти мавзеи камароби ноҳияи Рашт истеҳсоли ангишт зиёд карда мешавад. имсол тибқи нақша бояд 60,000 тонна ангишт истеҳсол карда шавад ки аз ин миқдор аллакай 56,000 тонна ангишт истеҳсол карда шудааст. гузориши Дигули Маҳмуд. кони ангишти камароби ноҳияи Рашт аз сатҳи баҳр дар баландии 3600 метр ҷойгир буда, масофаи роҳи мошингард аз маркази маъмурии ноҳия шаҳраки Ғарм то манбаи истиғроҷи ангишт беш аз 86 километрро ташкил намуда, фаъолияти корхона то андозае аз мусоид омадани боду ҳаво низ вобастагӣ дорад. истеҳсоли ангишт дар ин корхонаи саноатӣ 17 августи соли ҷорӣ оғоз гардида буд. зиёда аз 80 нафар мутахассисону коргарони ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти камароб бо ҷалби 40 адад техникаҳои гуногун тамға ба истиғроҷи ангишт машғул мебошанд. дар ду бас кори мо қарор дорад ва баси рӯзонаро ба корҳои қабаткушоӣ машғул ҳастанд. мо кӯшиш карда истодаем ки ҳаҷми истихроҷи солонаи ҳамин корхонаро дар муддати кӯтоҳ ба анҷом расонем. дар ин ҳавза 8 адад техникаҳои пуриқтидори замонавӣ ба истихроҷи ангишт сафарбар шудааст. роҳи мошингард то манбаи ангишт ҳамасола бар асари фаромадани тарма ва зиёд шудани сатҳи дарёи камаробу сорбоғ ба таъмиру барқарорсозӣ эҳтиёҷ дорад. ин аст ки коргарон бо истифодаи техникаҳои замонавӣ роҳҳоро ҳамеша тоза мекунанд то барои рафту омади нақлиёти боркашон ягон мушкилӣ пеш наояд.
برزم این همیشه در قسمت 19 کیلومتره شروع از منبع استخراج انگشت تا خرمن یکمی کارخانه تکنیک‌های نوی زمانوی به کشانیدن سوزشواری سفربر شدند. در این مکان انگشت را با استفاده تکنیک‌های موجوده به دو نمود جدا می‌کنند که ذخیره سوزشواری اساساً برای فعالیت معتدل کارخانه‌های صنعتی، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ و دیگر ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه‌های منطقه پیش بینی شده است. تا سنه 30 اکتبر سال روان کارگران جمعیت سهامی کشاده انگشت کمراب بیش از 53,000 تن انگشت خوشصفت استحصال کرده، شماره نقطه‌های فروش سوزشواری در قیاس به سال گذشته خیلی هم زیاد می باشد. با مقصد تامین اهالی و تشکیل دارای ناحیه ایرج از طرف جمعیت سهامی کشاده انگشت کمراب 9 نقطه فروش انگشت فعالیت می‌کند که در این نقطه‌های فروش زیاده از 2,500 تن انگشت ذخیره کرده شده است. طبق حسابات مسئولین جمعیت سهامی کشاده انگشت کمراب، تامینات مؤسسه‌های بودجه‌ای منطقه 2,565 تن انگشت را تشکیل می‌دهد که از این رقم 1,956 تنش به ناحیه رشت و 609 تن دیگر به مؤسسه‌های بودجه‌ای ناحیه تاجیک‌آباد راست می‌آید. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروق کارهای آبادانی و سازندگی با سرعت ادامه دارد. در پرتو سیاست سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و کمک شریکان یاروش بخشیده به تجلیل 30مین سالگرد استقلال دولتی مملکت در شهر خاروق باز یک مؤسسه تعلیمی زمانوی بنیاد می‌گردد. گزارش همکاران ما. با بنیاد و موارد استفاده قرار دادن بیناهای معاصر تعلیمی سطح صفت دانش‌اندازی خوانندگان در ولایت باز هم بهتر و خوبتر گردید. در قطار دیگر انشاء جشنی ساختمان بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 که در محله سیدمیر عبدالرحمنوی شهر خاروق ساختمان جریان دارد دلیل گفته‌های بالا میباشد. بنیاد این انشاء ماه مارس سال جاری شروع گردیده تعداد زیادی ساکنان ولایت به کار جلب گردیدند. ساختمان مؤسسه نامبرده با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان همکار مبلغ گذاری گردیده است. عین حال طبق لایحه تحکیم صلح و ثبات توسط ساختمان اینفراستراکچوری مهم در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان برای ساختمان مؤسسه زمانوی زیاده از 600,000 یورو روانه گردید. جهت آشنایی پیدا کردن از رفت کارهای انجام داده شده نمایندگان شریکان رشد از این انشاء دیده نموده و ساختمانچیان بابت در سطح بلند انجام بخشیدن کارهای بتون خوابانی و آرماتوربندی در آشیانه دوم بنا اظهار قناعتمندی نمودند. قید داشتند که عین زمان کارهای ساختمانی در این مؤسسه تعلیمی جمعیت دارای مسئولیتش محدود عمل 2014 به ذمه داشته الکی تا به امروز 45% کارهای ساختمانی به انجام رسانیده شده است. در بنای ساخته شونده 60 نفر ساختمانچیان محلی به کار تامین شدند. مؤسسه از 2 آشیانه و 11 صنفخانه برهوا، آشخانه، کتابخانه، خانه معلمان، صنفخانه‌های فنی عبارت بوده برای 450 جای نشست در یک بست پیش بینی گردید. بنا به اطلاع مسئولین جمعیت معماران با مسئله خوشصفت ساختمانی تامین بوده همواره می‌کوشند که باقی مانده کارهای ساختمانی را تا آخر ماه نوامبر به اتمام رسانند. با پایان رسیدن کارهای بتون‌ریزی و خشتچینی مسئولین نیت دارند که دیگر جمعیت‌های ساختمانی را نیز به کارهای اندوهگری و آرایشی داخل بنا سفربر سازند. مؤسسه تعلیمی در روزهای جشن 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده خواهد شد. در این ردیف و راستا با مقصد امین نگاه داشتن باشندگان ولایت مختار کوهستان بدخشان از هر گونه آفت‌های طبیعی یک قطار برنامه‌های مهم پیاده گردیده ایستادند. زیر لایحه ساحل مستحکم کنی در محله شریف آباد شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان در دایره لایحه تحکیم صلح و ثبات توسط ساختمان اینفراستراکچوری مهم در شهر خاروق تطبیق شده ایستاده است. لایحه مذکور از ماه اپریل سال روان شروع گردیده عین حال مسافه 300 متر کارهای ساحل مستحکم کنی در شفت دریای پنج و غوند انجام داده شدند. طبق اطلاع راهبر لایحه 270 متر دیگر کارهای ساحل بندی در این مسیر با مبلغ گذاری شریکان رشد عملی می شود. تمام تکنیک و مکانیزم های صحوی از جانب جمعیت های وطنی برای پیشبرد کارهای ساحل مستحکم کنی در این محله آسیب پذیر شهر جلب گردیدند. کارهای ساحل بندی را متخصصان صاحب تجربه جمعیت دارای مسئولیتش محدود خاک به عهده داشته 15 نفر ساختمانچیان به کار جلب می‌باشند. این لایحه خطر آبخیزی و اروزیای زمین را در این محله پورا از میان برداشته خطر احتمالی شستشوی خانه‌های استقامتی همشفت دریای پنج و غوند را از میان خواهد برد.
идомаи ахбор. Ботулизм бемории ниҳоят вазнин ва хатарнок буда дар баробари расонидани зарар ба системаи асаб, биноӣ, фалаҷкунии мушакҳо, нафастангӣ ва фурӯбарии нутқ ҳолати беморро вазнин гардонида дар баъзе маврид боиси фавт низ мегардад. Ин беморӣ бештар дар мавсими тирамоҳу зимистон дар ҳама давлатҳои ҷаҳон ба қайд гирифта мешавад. Сабабҳои гирифторшавӣ ба ботулизм ва роҳҳои пешгирии он дар гузориши навбатӣ. ботулизм ин заҳролудшавии шадиди сироятӣ аз ғизоҳои консервашуда мебошад. ангезаи ботулизм дар муҳити беоксиген рушд намуда аз худ спораву заҳр ҳосил мекунад. дар вақти консерва кунандани сабзавоту меваҷоте ки дар хона тайёр карда мешавад, спораи ботулизм ки дар хок ҳастанд ба ҳамн маҳсулот дохил шудагӣ бошад, онро агар тоза кардагӣ набошанд, дар шароити анаэробӣ ё беоксигенӣ дар ҳамин банкҳое ки мо консерва кардем намуди вегетативии ботулизм ҳосил мешавад ки он заҳр ҷудо мекунад. ҳамин заҳре ки ба ин банка ҷамъ мешавад дар ин маҳсулот, дар вақти истифода бурдани он ба касалии ботулизм оварда мерасонад. сабабҳои гирифторшавӣ ба ин беморӣ истеъмоли консерваҳои сабзавотӣ, махсусан боимҷон, бодринг, замбурӯғ, сир, қаламфур ва карам аст ки маҳз дар шароити хона бе риояи қоидаҳои тамизгардонӣ омода гардидаанд. ин беморӣ ба бадани инсон тавассути ғизои сироятёфта ворид гардида, бо аломатҳои шадид инсонро дар ҳолати вазнин қарор медиҳад. аз ҳама камаш баъди 2-3 соат пайдо шуданаш мумкин. беморӣ шадид пайдо мешавад. баъди истеъмол баъди 2-3 соат 4-5 соат нишонаи якуми беморӣ пайдо шуданаш. аз ҳама дароз давраи пинонӣ мумкин ки то 7 рӯз 8 рӯза бошад. якумаш баъди истеъмол хушкшавии даҳон пайдо мешавад. беҳолӣ, бемадорӣ, дар баъзе ҳолатҳо 1 карат ё 2 карат қайд пайдо шуданаш, лекин баъди 2-3 соат аломатҳои махсуси ботулизм сар мешавад. дар ҳолати дер ба табибон муроҷиат кардан миқдори камтарини токсини ботулинӣ метавонад беморро ба фавт оварда расонад. вояи миёнаи ба фавт расонидани инсон 1 микрограммро ташкил медиҳад. аз сабаби ки заҳри ботулизм ниҳоят заҳри сахти табиӣ мебошад, ниҳоят сахт, барои ҳамин фавти онам баланд мебошад. агар сари вақт ба бемор ташхис гузошта дар беморхона бистарӣ карда шавад, он вақт табобати он ниҳоят хуб мебошад. роҳҳои табобати ин бемории шадиди сироятиро табибон чунин маънидод карданд. аввал меъдаро мешӯем, хунаи тозакунанда гузаронда мешавад. махсусан гуфтан дар кор аст ки шуштани меъда бо найчае ки найчаи назогастралӣ бояд тоза карда шавад ки дар он ҷо заҳре ки дар меъда аст ягонгар намонад. агар ки нишонаҳои ботулизм дар бемор бошад, мо бояд зардобаи зидди ботулиникӣ гузаронем. ҳангоми омода кардани консерваҳои гуногун дар шароити хона риояи қоидаҳои безараргардонӣ ва шароити нигоҳдошти маҳсулот то давраи истеъмол зарур аст. истеъмоли консерваҳои сарпӯшашон дамида ва зангзада қатъиян мамнӯъ мебошад. маҳсулоти дар шароити хона консервашударо ки зиёда аз 1 сол нигоҳ дошта шудааст истеъмол кардан лозим нест. дар ҳолати бад шудани саломатӣ ва пайдошавии аввалин аломатҳои беморӣ фавран ба муассисаҳои тиббӣ муроҷиат кардан лозим аст. зульфия раҳимзода, маъруфи абдулло, фирӯзи мусо, ахбор. миллати тоҷик аз азал соҳибфарҳангу соҳибтамаддун буда бо олимон ва осори адибони барҷаста шӯҳратёр аст. дар доираи дастуру супоришҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат бо мақсади дастрасӣ пайдо намудани сокинон бо осори гаронбаҳои миллати тоҷик чопи китоби тоҷикон ба роҳ монда шуд. гузориши хабарнигорони мо. бо мақсади шинохти дурусти таърих, тарғиби мероси маънавӣ ва суннату оинҳои мардуме ки таи асрҳо дар хотираи таърихи миллати тоҷик нақш бастанд, бо дастури роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик, шоҳасари Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷикон аз ҳисоби фонди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чоп гардида то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як оилаи мамлакат туҳфа карда мешавад. иқдоми сарвари давлат дар самти бознашри китоби тоҷикон ва дастрасии он ба ҳар як хонавода
تشبوس بسیار سریوقتی و مهم در روند تشکل معنوی جامعه تاجیکان به شمار می رود. زیرا خواندن همین کتاب، دانستن جنبه های اساسی آن برای هر یک خانواده تاجیک امکانیت تشکل یک هویت فرهنگ سالاری، درک سهم اجدادان خود در تمدن بشریت را فراهم می آورد. با تاکید دانشمندان، تاریخ پرافتخار خلق تاجیک مکتب بزرگ خودشناسی می باشد و هر یک شهروند مملکت وظیفه‌دار است که به آن ارج گذارد، وظیفه‌های درخشان قهرمانی و دلاوری گذشته خود را آموزد و آن را همچون اساس غایه وطندوستی و صداقت به وطن تشویق نماید. اقدام نجیبانه رهبریت عالی مملکت یعنی چاپ این شاه اثر و دسترس تمام مردم کشور گردانیدن آن در شرایط کنونی، یعنی زمانی که هر یک فرد جامعه به خودشناسی و حفظ خاطره تاریخی خود بیش از پیش نیاز دارد، به گسترش احساس وطندوستی و افتخار ملی و بالاروی سطح معرفتناکی جامعه همه جانبه مساعدت خواهد کرد. زیرا تاجیکان ملت فرهنگی تمدنساز و نسل آریایی بوده، باید به تاریخ گذشته خیش هرچی بیشتر رو آورد و در قلب فرزندان مهر کتابخوانی و جستجوی علم و دانش را جای دهد. باعث خوشدید است که جناب عالی اقدام نمودند که کتاب بیزبال قهرمان تاجیکستان بابا جان غفورов دسترسی همه شهروندان جمهوری تاجیکستان شود و ما مورخان و عالمان تاجیکستان را خیلی قناعتمند نمود، زیرا که فرهنگ تاریخی، دانستن تاریخ گذشته خود برای نسل حاضر و نسل آینده اهمیت خیلی بزرگ دارد. جناب عالی که خود داننده خیلی مشهور تاریخ مشرق زمین و تمدن تاجیکان هستند، همه طرفه از مخزها و دستاوردهای علم تاریخ تمدن جهانی خبردار هستند. اقدام نمودند که هر یک فرد تاجیکستانی از گذشته خود، از آن خدمت‌هایی که بابا جان غفورov بهر معرفی تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک کردند آگاه شود. واقعا کتاب محصول عقل و ذکاوت مردم صاحب تمدن، عامل اساسی حفظ فرهنگ ملی و یکی از مهمترین واسطه‌های معرفتناک کردن اهل جامعه بوده، قابلیت سخندانی و سخنرانی را صیقل می‌دهد، دایره اندیشه و تفکر و جهانبینی انسان را وسع و او را به راه درست زندگی راهنمایی می‌کند. عبدالحمید نظیر، خال محمد دولت، مقصد اخبار. بیننده های گرامی، چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. سلامت باشید.